Okay. Bakunzi b'Amavuta TV nizere ko mezereza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye, mukomeze gusengera ibihugu bibiri cyane cyane birimo birahangana mu burasirazuba bwo hagati. Ni igihugu cya Isirayeli ku itariki 13 kuwa gatanu ryatangije intambara mu rukerera rwose mu gitondo batangiza intambara ku gihugu cya Irani. Kuri ubu ngubu makuru abanjirije aya ngaya turi kubagezaho nababwiraga ko Netanyahu yari yamaze guhungira mu Bugiriki, ubu yamaze kugaruka aho yaje ahitira ahantu hitwa muri Tel Aviv, bamwereka ibisigazwa by'ibisate bya za misile z'abanya-Irani zagiye zisenyagura uyu mujyi, ndetse na n'uyu munsi zigikomeje gusenyagura uyu mujyi. Ese kuki Irani nyuma yo kuraswaho yaravuze ngo igiye gukora retaliation, ni ukuvuga ngo igiye gusubiza nayo kuri ibyo bitero, nyuma yaho bayiciye abajenerali benshi n'abascientifique benshi, twakomeje kugenda tubiganiraho. Kubera iki noneho Irani idahagarara? Iyo ngingo ndashaka kuza kuyigarukaho mu kiganiro kiri buze gukurikira. Ugikurikire cyane kubera iki Irani igomba gukomeza kurasa kandi itagomba guhagarara, kuko ibanga ryayo riri mu gukomeza kurasa, intsinzi yayo iri mu gukomeza kurasa. Ndashaka kuza kubivugaho, ni ikiganiro cyiza cyane kiri buze gukurikira iki ngiki ngiye gukora ubu ngubu. Gusa icyo nakubwira ko update ikomeye nuko Netanyahu yagarutse mu masaha mbere y'uko hagera. Bari banarashe iwe, atuye i Kaizariya, bari baharashe arikanga, ndetse yabanza kureka kuva mu Bugiriki, ariko birangira hageze ko n'ubundi yagombaga kuza akereka amahanga ati rwose dore bari kuturasaho, Amerika mubyibuke mudutabare. Ni ukuri yasiga noneho nabyerura ku mugaragaro. Ni urugamba Isirayeli yatangije ivuga yuko igamije kurwanya gahunda za nucleaire z'ubu butare bwa uranium, kubigabanya kugira ngo batagera kuri uyu mushinga wo gukora igitwaro cya kirimbuzi Irani yarimo ivuga yuko igiye kugeraho, ariko simpamya yuko ari ukugeraho gusa, ahubwo mpamya yuko bashobora no kuba bagifite uruhare runini cyane. Bashobora kuba bagifite kuva mu mwaka w'1979 bubaka igisirikare cyabo babifatishijwemo na IRGC, iki gisirikare giharanira impinduramatwara n'umutwe udasanzwe ugizwe n'abasirikare 150 hari iwabo. Twavuga ko ari nk'aba special force, ariko ni igisirikare mu kindi gisirikare cyo cyumva ubuyobozi bwa Iraq, cyumva aho bagana, bwa Iran cyumva aho barimo barerekeza. Now uyu munsi cyo tugiye kugarukaho rero muri iyi video ntoya, ngiye kuvuga ku mushinga wa Amerika wo gusenya ibihugu 7 batangiye mu mwaka w'2001. Igihugu cya 7 rero bagezeho ni igihugu cyitwa Irani, ari cyo gihugu kigomba gufunika uyu mushandiko w'ibi bihugu bagiye batezamo akavuyo bakanabisenya kugeza bageze ku buyobozi. Ngiye kwihangana ngerageze kubinyuramo vuba vuba nihuta kugira ngo mbikugezeho kuri wowe urimo urakurikira ibi ngibi birimo birabera mu burasirazuba bwo hagati, ibyo Isirayeli yashoye intambara ku gihugu cya Irani, ivuga ko igomba guca umutwe iki gihugu cya Irani kitagomba kongera gusumutsa utuzuru mu byerekeranye no gukora ibisasu bya kirimbuzi. Now uyu mushinga rero uhagaze ute, umeze ute? Ibi bihugu 7 ni ibihe? Iki kibazo mu by'ukuri cyagiye gishingira cyane ku mvugo y'umujenerali wacitswe, niko navuga, sinzi niba ari ugucikwa, ariko yamenye ibanga mu buryo byamugizeho ingaruka zifatika cyangwa se zidafatika mu buryo butandukanye. Ni umujenerali wa Amerika. Uyu mugabo rero mu myaka ishize, ni uko twari turimo turatangira ikinyejana cya 21 turimo 21st century, yatangiye mu mwaka wa 2001, kuko babara ikinyejana ari uko imyaka 100 yuzuye, ariko umwaka ukurikiyeho ni ukuvuga ko mu kinyejana cya mbere cyatangiye ku ikinyejana cya kabiri cyatangiye kubarwa ari uko umwaka w'101 ugeze. Bisobanuye ko nuko bakalkula ama centuries cyangwa se ibinyejana, nuko babibara. Ni ukuvuga ngo bafata nimba tugeze mu mwaka w'2000 ntabwo ari bwo ikinyejana cyatangiye cya 21, ahubwo cyatangiye 2021. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 100 babara, ariko uwo wa mbere ukurikiyeho nibwo ikinyejana kindi kiba gitangiye, niyo ntangiriro y'icyo kinyejana. Niko babara ama centuries cyangwa se ibinyejana. Reka twihute. Intangiriro y'iki kinyejana cya 21 yatangiranye n'ibintu bikomeye cyane, impinduramatwara ikomeye, uhereye mu myaka za 50 kuzamura ukageza mu mwaka w'1990
twavuga ko yari inkubiri ikomeye cyane y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibindi bihugu mu byerekeranye n'ubushakashatsi. Murabizi muri za 60 nibwo bagiye mu kwezi, bavuga ngo bagiye mu kwezi, nibwo birata amatekinoloji ahambaye n'ibindi bigiye bitandukanye, n'aya ma internet dukoresha kuri icyo gihe bo bari bafite ama internet akomeye wenda, ariko si nko kuri uru rwego, kimwe nk'uko ayo dukoresha ubu ngubu ikoranabuhanga, bo bageze mu bindi bintu bihambaye, wenda ibyo bagezeho nibyo tuzaba dukoresha muri icyo gihe. So cyari igihe rero cyo kuvumbura, bakabona ikindi kinyejana bagiye kwinjiramo ni igihe kizaba ari igihe cyiza cyane kizakenera tekinoloji. Nibwo batangiye kudestabiliza ibihugu bimwe bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo muri Afurika duturanye n'ibindi bitandukanye bitewe n'imishinga yabo y'igihe kirekire. Reka ariko tuvuge kuri ibihugu birindwi rero. Politiki ya Amerika rero yaje kuvuga iti twebwe dufatanyije n'iki gihugu cya Israel cyari kimaze kubaho, tugomba gukora politike ariko ishingiye ku kudestabiliza ibihugu birindwi. Kubera iki bari bakeneye kubidestabiliza cyangwa kwivanga mu buyobozi bwabyo, kubicagagura? Bari bafite gahunda ubundi y'imyaka 5 mu bihugu birindwi, ariko byaje kugenda bibasaba indi myaka. Barapanga, Imana igapangura, ariko biza kuba ngombwa yuko bifata iyi myaka byagiye bifata. Ubu bageze ku gihugu cya nyuma rero, aricyo cya Irani. Tujye kuvuga bimwe muri ibyo bihugu bagerageje kugenda banyuranyuramo. Amateka y'umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel wo guhungabanya ibihugu birindwi, hari ijambo ryamamaye cyane ryaje kuvugwa n'umwe mu bajenerali, ni umujenerali witwa General Wesley Clark. Uyu yahoze ari umuyobozi w'ingabo za NATO, aho yanagaragaje ko nyuma y'igitero cyangwa se kiriya gitero cyabaye ku ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001, hari umugambi, ni ukuvuga ngo hari plan ya Pentagon. Pentagon ni Minisiteri y'Ingabo za Amerika, ugamije guhungabanya ibihugu birindwi mu gihe cy'imyaka 5 bigasoreza ku gihugu cya Iran. General Wesley Clark yavuze ko ibi bitero bigomba kugera muri bihugu birindwi kutwe kute uko byagenda kose. Abivuze, iri jambo ryo mushobora no kurisanga kuri YouTube, yavuze muri aya magambo. Yaravuze ngo we are going to take out 7 countries in 5 years: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran cyangwa se Iran. Ati tugasoreza umurizo wa nyuma tukawucira ku gihugu cya Iran. Kuba bavuze ko Iran ni umurizo. Uyu mugambi watangiye mu mwaka wa 2001 ubwo binjiraga muri era bavuga ya tekinoloji, batangiye kwiyenza. Birumvikana kugira ngo ujye gutera igihugu cy'abandi ugomba gukirega ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho ziba zinakomeye, zigize umupolisi w'isi niko navuga. So biba ari ibintu muri muzatinye ku bihugu biba byitatsatsa, hari ikintu biba biryamiye. So ibihugu birindwi ni ibi nabikubwiye: ni Iraq, ni Syria, ni igihugu cya Lebanon, ni igihugu cya Libya, ni igihugu cya Somalia iwacu muri Afurika mu ihembe rya Afurika, ndetse Sudan. Barimo barasoreza ku gihugu cya Iran. Iyi plan ntabwo yigeze ishyirwa ahagaragara mu buryo bwemewe n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikimenyetso nakubwiye ko General Wesley Clark yaracitswe arabivuga. Nakubwiye n'amagambo yavuze. Nimba ari bwo gifungura video utuboneye anga usubire inyuma wongere byumve. Ibimenyetso byinshi rero byerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo, harimo cyane cyane Israel, byagiye bigira uruhare muri izo ntambara cyangwa se ihungabana ry'ayo mahanga. Bagahungabanya ibyo bihugu, babinyaga umutungo, abandi badestabiliza ubuyobozi bwabyo, kuko babona ko bizaba bangamira muri plan y'igihe kirekire. Nayo nzababwiraho ko ndimo ndashaka kugenda nkora utuvideo dutoya dushingiye ku busesenguzi bwa politike, ku by'iyobokamana. Ndashaka ngiye kuvuga ku byerekeye na politike, kuko harimo ibyabaye icyo gihe nari mu itangazamakuru mbivuga mu makuru bigiye bitandukanye. Hari intambara zimwe na zimwe nagiye ndipotingaho nubwo ntari mpaye ibyo sinakoreshaga ibitangazamakuru bitandukanye. Now ibyabaye rero kuri ibyo bihugu bitandatu mbere y'iki gihugu cya Iran barimo barashozaho intambara, ni iki cyabaye? Reka turebe igihugu ibyabayeho, turebe cyangwa se ibyakibayemo, turebe n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagiye bigira muri ibyo bihugu. Nihuse, Iraq mu mwaka wa 2003 yaratewe, bivugwa ko bafite intwaro za kirimbuzi.
ijambo bakoresheje batangiye bakoresha ni WMD, weapons of mass distractions. Ni ukuvuga ngo ni ibitwaro birimbura imbaga y'abantu benshi mu isi, biwipinga bikuraho abantu benshi. Weapons of mass distractions. Now, ababigizemo uruhare yari Leta Zunze za Amerika iyoboye icyo gitero, Israel yari ishyigikiye uwo mugambi nayo igenda ikoma amashyi inyuma. Tugera ku gihugu cya kabiri cyari igihugu cya Libya, Abanyamerika bafashe bagihindura kuriya mwabibonye. Bafashe Gaddafi baramugandagura mu mwaka wa 2011. Iyi nkuru ndayibuka nari mu kiganiro mu masaa 8 saa 9, biba ngombwa yuko nyitambutsa mvuga ko ibya Gaddafi birangiye. Icyo gihe murabyibuka ibyarimo biraba ku bantu babyibuka icyo gihe, ari mu mwaka wa 2011. Icyo gihe babigizemo uruhare yari NATO cyangwa se OTAN yari iyobowe iki gitero. Bateje imyigaragambyo mu kwivumbura kw'abaturage, ari nabyo ndibuze kwerekezaho gatoya kuri Iran nimbyibuka neza, ndetse na Leta Zunze za Amerika zabigizemo uruhare, n'Ubufaransa bubigiramo uruhare, babigizemo uruhare. Tujya ku gihugu cya gatatu cyari igihugu cya Syria. Igihugu cya gatatu cya Syria, intambara y'abene gihugu yarabaye, ariko harimo kwivanga kw'amahanga bigiye biba sponsored na Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika zabigizemo uruhare, Israel nayo ibigiramo uruhare, bashyigikiye bamwe mu barwanyaga Assad, murabizi cyane. Tujya mu gihugu cy'iwacu muri Afurika cyitwa Sudani. Sudani yahuye n'imvururu n'intambara z'urudaca, harimo igice cya Darfur na n'uyu munsi bikimeze kwa kundi. Amerika yakoresheje ibihano bikomeye kuri Sudani, byari bitoroshye. Ikoresha bamwe mu baperezida ntari buze kuvugaho bagiye bajua hall muri Sudani no kwica bamwe na bamwe n'ibindi bintu, ngo ni bamwe mu baperezida ba Afurika. Tujya ku gihugu cya kindi gikurikiyeho cya Somalia. Somalia nayo ni igihugu kiri mu ihembe rya Afurika hano iwacu. Intambara z'amoko, Al-Shabaab iterwa inkunga n'abo bagabo bose, no kwivanga kw'amahanga byose. Amerika uruhare yayigizemo, yohereje ingabo n'indege z'intambara, harimo na CIA, Central Intelligence Agency, irayohereza. Tujya ku gihugu cya gatandatu, igihugu cyitwa Lebanon. Ibi ni ibihugu 7 Amerika ifitemo uruhare mu gusenya no kudestabiliza, gucagagura ubuyobozi bw'icyo gihugu kikisanga nta gihugu kigihari. Urugero rwavo murebe kuri Libya. Murebe kuri Libya, cyari igihugu ntabwo mbisubiramo, murabizi, abaturage babayeho neza, bafashwe neza, mwagiye mubyumva cyangwa se mubisoma, murabizi cyane. Ku gihugu cya gatandatu ni igihugu cya Lebanon. Ndagira ngo mbabwire icyo bashaka gukorera Iran. Lebanon bagiye bayishinja za Hezbollah, umutwe itwara gutya na gutya. Israel yagiye irwana na Hezbollah kenshi cyane kuva mu mwaka wa 2006, murabizi bya za Hezbollah. Tujya ku gihugu cya Iran ari nacyo dusorejeho. Ibi ni ibihugu 7 Amerika yagiye igiramo uruhare mu gusenya, na plan yabo bari bafite plan yihe yo gusenya ibi bihugu. Now Iran rero, kuki Iran ni igihugu gikomeye mu burasirazuba bwo hagati, ni empire ikomeye cyane, great empire, one of greatest empires, imwe muri empire zabayeho, ubwami bw'abami bukomeye, ubwami bw'abaperesi bwayobowe n'abagabo bakomeye cyane batandukanye. Buriya ibihugu biba bifite amateka akomeye hano mu isi, hari nk'igihugu cya Egiputa. Buriya Misiri ntabwo ari igihugu wapfa kwinjirira uko ubonye kose, ni igihugu cyayoboye isi. Kwandika kwa mbere kwahereye muri Egiputa, yaba Yesu yahungiye muri Egiputa, yaba Mose yahungiye muri Egiputa. Ni igihugu cyari gifite ubukungu bukomeye cyane kandi buteye imbere, igihugu kigeze gukoloniza isi kirayifata kigera hakurya muri za Aziya. Hari igihugu cy'Ubugereki, hari ibihugu bitapfa kwisukirwa. Ubugereki nababwiraga ko ari naho Netanyahu yari yahungiye. Hari igihugu cya Turukiya, empire y'Abaottoman. Ibyo ni ibihugu biba bigiye bikomakomeye, bifite amateka akomeye, batapfa kwinjira uko babonye. Iran rero ni igihugu gikomeye mu burasirazuba bwo hagati, ni igihugu gifite igisirikare abasirikare barenga 600, ni igihugu gifite uranium, ni igihugu gifite
peteroli hafi nka 30% by'ibikoresha mu isi ibituruka hano muri za Irani. Ni igihugu gifite peteroli nyinshi mu butaka, ni igihugu kinini kigari, gifite igisirikare gikomeye ndetse na gahunda y'ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire. Irani ishyigikiye imitwe yitwara gisirikare cyangwa bita iterabwoba harimo za Hezbollah, abahuti bo muri Yemen, ishyigikiye imitwe igiye itandukanye. Za Hamas zo muri za Palestine, babaha intwaro, batoza ibisirikare byabo, baba bagamije ko nabo bantu birwanaho mu gihe Israel nayo ibateye. Ntabwo nabo ari abantu bajya hariya ngo bikore ngo bagire gutya, ni abantu bari hariya nabo. Iyo uri kumva ku ruhande rwa Iran bavuga bati twe turaharanira uburenganzira bwa bene wacu, bw'abanyagihugu bwacu, n'ibindi bagenda bavuga barwanira, ariko nanone bakaba ari supported, ntabwo wabyirengagiza, bashyigikiwe na Iran cyane. Israel irabizi cyane nayo, kimwe nk'uko nanone Israel ishyigikiwe na Amerika. Ni igihugu rero gikomeye cyane, gishyigikiye imitwe itandukanye nayo y'iterabwoba, kimwe n'uko na Amerika nayo ishyigikiye myinshi yo muri Afurika. Izi zamariye imitwe y'iterabwoba yose n'iza Amerika zisponsoriza. So ibyo bintu byose bashyigikiye imitwe yo muri za Iraq, muri za Syria. Iki gihugu rero ni igihugu gikomeye cyane. Leta zimwe za Amerika na Israel babona Iran nk'imbogamizi ikomeye cyane, great threat, n'imbogamizi ikomeye cyane ku mugambi wabo mu burasirazuba bwo hagati. Amerika irareba ikavuga ngo ekonomi igenda ijya decrescendo, igenda imanuka. Niki tugomba gukora? Igihugu nk'Ubushinwa ni igihugu kiri gutera imbere, ibihugu nka bya Qatar ni ibihugu birimo birazamuka, za Arabia Saudite. Ni ibiki mu myaka 50, mu myaka 100 iri imbere Amerika izameze gute? Irashaka power muri kara karere ku burasirazuba bwo hagati, muri Moyen-Orient, nicyo kintu bashakamo cyane. Naho bagomba kudestabiliza rero iki gihugu kute cya Iran, kuko niwe mwanzi ukomeye cyane, wababera imbogamizi zikomeye cyane, ushingiye ku mateka ye, ushingiye ku buhangange bwe. Si no kuvuga ngo banga Israel, barabizi ko iyo barwana na Israel na Amerika nk'ibitero baherutse kugabwaho ntabwo ari ibitero ni Israel yabigizemo uruhare, ariko na Amerika ya coordinatinze, bakoresheje indege z'abanyamerika nyinshi, nizo zahagurutse mu mabaze militaire yabo ziza gutera. Ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi ntabura kuvugaho, ndakivuga mu yindi video, cyerekeranye n'abantu bagambanye kugeza ku rwego ingabo z'Abisirayeli, Mossad zimwe na zimwe nkeya zaje kugeraho ziza muri Iran. Ni bandi babigizemo uruhare? Ni kimwe mu bihugu nabyo bikomeye binafite bifite igisasu cya kirimbuzi. Ndaza kukivugaho. Icyo gihugu cyatunguye abantu, cyatunguranye. Mukomeze mukurikire ibiganiro ndibuze kugenda bagezaho. Barimo barashaka kudestabiliza rero igihugu cya Iran. Hagati y'umwaka wa 2024 ushize n'umwaka wa 2025 batangiye muri kiragiye, aho hagati ya 2024 na 2025 Israel yatangaje kwiga by'ibitero bikomeye kuri Iran. Muribuka yagiye yica abitwa perezida wabo, yaramwishe wa Iran, yica umugaba w'ingabo wari ushinzwe iki kigo cy'ubutasi gikomeye cyane cy'izi ngabo ziharanira impinduramatwara mu gihugu cya Iran, IRGC. Israel yagiye igaragaza ko igamije mu by'ukuri guhagarika intwaro za nucleaire zirimo zirakorwa n'igihugu cya Iran, ko Iran ishobora kuzihereza imitwe yitwara gisirikare, imitwe y'iterabwoba Israel ivuga, ikaba yazitera kuri Israel. Ariko izo ni pretext, ni urwitwazo, nibyo batanga kugira ngo ibyo bintu impamvu y'intambara yabo ibe yakerekanwa. Iki gihugu rero mu by'ukuri ni igihugu kigeramiwe, ariko nacyo cyabashije guhagarara no kwirwanaho. Amahitamo yacyo ni ugukomeza kurasa ibisasu. Ndaza kubivuga muri video ikurikiyeho impamvu Iran itagomba guhagarika iyi mvura y'ibisasu ku gihugu cya Israel. Ndayivuga, tunarebe ese koko ibi byerekeye na Iron Dome na za THAAD, izo zose David Sling, izo ntwaro zibasha gusama izo misile, biri kugenda gute kugira ngo zibashe gutobora ikirere cya Israel, zibashe kugwa muri Israel, zangiza ahantu henshi hagiye hatandukanye, dore ko banabuzaga abanyamakuru kugenda berekana hagiye hangirika. Israel bayigeze ku buce, nayo ariko irimo iracishamo. Nk'uyu munsi yamaze kurasa ku gitembo cya peteroli cyo muri Iran, ndetse ku manywa y'ihangu mu gihe ibitero byari bimenyerewe mu majoro. Ibyo byose ngiye kubigarukaho.
muri video yindi iri buze gukurikiraho. Ariko ibyo bihugu birindwi mu bizirikane maze kubabwira, barimo barashaka rero influence yari mu burasirazuba rwo hagati bakoresha igihugu cya Israel. Ese imigambi yabo, imigambi ya Trump biramukundira? Imigambi ya Trump abanyamerika benshi bakomeje kumubuza ati wikishora muri iyo ntambara, wikishora muri iyo ntambara, Trump agashaka kuyijyamo, biraza gukunda. Hari n'ibirori baherutse kumukorera muri za Israel, bati rega wowe mwene wacu niki, bamwereka ko agomba barimo batangiza umushinga wo gutangiza iriya tempo ya gatatu, third temple, urusengero rwa gatatu barimo barubaka, berekeranye nanone no gutabariza bya bihe bya nyuma isi irimo irinjiramo mu berekeranye mu byerekeranye n'iby'iyobokamana. Nge ndimo nasesengura cyane ku byerekeranye na politiki. Imana imugisha cyane, turakomeza. Ukande subscribe niba utarayikanda, ndaza kugenda mbahereza updates zikomeye cyane. Imana